Za učenike gimnazije Vuk Karadžić održano predavanje i promocija knjige arheologa Marka Aleksića pod nazivom Srpski viteški kod. Promocija knjige Srpski viteški kod priređena je u okviru manifestacije Srednjovekovno nasleđe Moravske doline, a u organizaciji udruženja Stara škola Medveđa. Srednji vek u Moravskoj dolini je izuzetno bogat. Mi imamo Lazarevića ovde koji stasavaju, koji čine tu srpsku srednjovekovnu državu velikom. Naša ideja kao udruženje bila je da, ako baštinimo srpski srednji vek, da probamo da deci danas ispričamo o tome kako je srpski, da razbijemo jednostavno jednu monotoniju o tome kako je srednji vek jedno mračno doba, a mi imamo jedno izuzetno bogato srednjovekovno nasleđe. Knjiga Srpski viteški kod autora Marka Aleksića prvi je naučni pokušaj kod nas da se osvetli viteška kultura u srednjovekovnoj Srbiji. Viteštvo to je jedan fenomen naše kulture, možemo da kažemo fenomen globalne kulture, svetske danas, ne samo popularne kulture, ali on je pre svega jedan istorijski pojam. Ovo je prva knjiga koja se bavi kod nas tim istorijskim fenomenom, dakle to je viteška kultura jedno važno i obeležje zapadne civilizacije, kažem, koje danas nosi, makar to ime zapadne, i to je deo naše tradicije, naše baštine, osvetljava se po prvi put iz ovakvog jednog ugla i, boga mi, ona pokazuje jednu drugačiju perspektivu naše prošlosti od one koje smo navikli da tumačimo našu prošlost. Knjiga donosi nova saznanja o ratničkoj tradiciji, osvetljava viteške turnire i atmosferu dvoboja, tumači simboliku grbova, ali ukazuje i na popularnost čitanja viteških romana, što posebno može biti interesantno mlađim generacijama. Nauka je i deo obrazovnog sistema, dakle danas u doba informatičke revolucije vidimo da i velike kulture svoju istoriju, svoju baštinu, svoju kulturu promovišu na razumljiv način, pristupačan način. Dužnost je nauke da izađe u susret publici, da joj objasni i da joj se približi. Vidimo, kažem, to rade velike kulture i naravno da i mi to treba da radimo. I eto u tom smislu, zato sam ja i došao danas ovde u Trstenik, da prosto promovišemo te teme. Pored arheologa Marka Aleksića, na ovom interesantnom događaju u Trsteničkoj gimnaziji gosti su bili članovi Srpske omladinske kulturne organizacije, kao i članovi viteške družine Crni medved iz Jagodine.